Шубашкарда пәдем чыварсын пиллігіміш кинофестиваль ұжылжы. Онлайн мелебе иртереген омырдыва кажал терлі жанрыба югерне водыр билік фильм ғушынай. Бізіне терлі шежеври вунжиже жюри пайдажы чываш кино сайдинже пықса хақлы. Пандемия була асам кышал ешлы гураган пуштармас пулинге, ергелішесем яланхи еласене тытса бірашшы. Піреміш кон шулзерен чываш кинематографисесен бірлежівне шәне байдашсыне ешінаганчы. Хойзен хайлавізембе рашире, тенджере маладухны, чываш киноюнерне адаландара сенебе нумай вайхуны остазене кинофестивалін паллыбе. Федор Мадуров скульптор хадырлене күлебебе тада дипломба дислаганчы. Хархинде шаххизебе Юрий Спиридонов, Марат Никитин тада тізем девешіріш. Онлайн мелбешлене фильмсене мен бурдынденек дартмамай барать. География анланныне гура хак параган дюресен шуджеде үсіне. Візем хал вуншитчен. Онда Турция бурнаган земде бур, Молдова бурнаган земде бур, Киргизинден, Петербург, Иркутск, Хузан, Челябинск. Шамба шагынде пайдаш, жюри пайдаш зем кинозене курса хакламаларына мар, тада зем вырында шинзене кадартмай тырышмалла. Тибир вайхи асам фестиваль игибинде вунултамыш шулда иртнетчі. Малдан вал шуллен булса бычы. Ундан калыбышлайсы мүгерзелгерме вағыдытларақ бұлдыр десе, она иге шулда бірре ергелеме шуттытырыш. Кыжалхи бек ешлын худшынны хальчен булманчыға. Поря пилік номинацире водырбилік фильм еккен. Малдан худшынаган земде сағалчы, үйерейген земде сағалчы. Шулзерен шақсен еші худшынаган земде, кино үйереген земде, тада үйерес деген коммаллашын земде үсі бұрашы. Кажалхи фестиваль жанық дарсы барады. Бұл мне енде білдері чын малданақ республикара кино үйерезеш, каларазеш биде адалан забыны лашке отыра. Вот енденде ширым ұлтымы шулзенде бір білет бар Максия Кошкский Тани Юн візем сиди фильм үйеріне. Каранынге біле бір хупны өзіне. Егебінде бұнықтың шулдан ба, патшалы кино студия ергелерім, шамы ғышын вара, жинақта чываш кино биде адалын загары. Перия пәдім чываш сен фестивалінде чывашла да вырысла хадырлене картины сен шайлашывы интереслендерді. Программыра шүріне яғын тыван жерхебе үгерсе вырысла күжарны хайлавсеммен. Чываш фильмесене халық хушинде сара сенебе нумайдырышна аксар студиер дюши Алексей Иванов сірмек, хамырын паенхи бурны шинден тыван жерхебе хадырлене фильмсене курагансем пірмая хыдайшы дед. Бұны жылғайла дей бір, бір Аллыбин кино или чхалх. Аллыбин диск, видеодиск. Ку халх тадайдат шебірде бештват кино, пилик кино даран жолдалық неугерне. Шитмелгелоғыларына халх валли, нумай. Шамрықсым елде шветке. Батшынсым общеде сағал пәдем кино, музыка, мәсіне. Пұрде шамрықсым, ебір қабырды шамрық шөкне, мұн шөклі пластинкісым елеттімір. Шамба студент шөкне. Куби-губи бейлетем, шукши буры жүге, шавенбе чунай бір қауқалындарны. Чываш автономии ергеленнерембе шерчул щитни ятпа кинематографисен бірлешівне вунчиде миллион деньги банычы. Виші жылхушинде хамыр настасем, шавшутрах бірлехи еше явыштарны мускав кинорежиссер семде, уйырзабан укшаба ширымдығыр фильм үгерме булдарны. Пулышу үзім дума майбанах. Конкурс программин терлі номинациенде пиренештешсен фильмі семде бұр. Смахран Азама Кашнинде худшынаган Николай Семенов режиссер, Хинде абаш халық театрбе бірлеу герне пер деньге ятлы кескеметрлы картина дратны. Кино това срежінде вал шамал эшмар, онда шуғышламалы да пединамай, тада ұқшы денгі беде педешіғынны ебалайынде. Фильман кеске содержание берге галас пылзасынынде, онда инде пер вада старик Эмель ішсен жақ пұрнайынде, он педин пұрны жде шау Эмель. Анжақ перегінже Эмель вишленне онын, она илмеле, а илме укшиденге ештімежінден. Асам Юрий Сергеев үгерне «Тайны древней Волги» картины бау желді. Кинофестиваль раштавой хеншірім іштен бірі. Фестивальзене Чываш кино сайдынде, тада ютубри Сувар ТВ каналда бұқма бұлад. Чываш еңгіларым Вали Марина Корягина, Виктор Степанов.